La 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 la. أخي سد وكل الرجوم ما هبا يرحمكم الله يرحموا يرحمكم الله صفو صفا صفو صفا صفو صفو صفا يرحمكم يرحمكم الله صفو صفا صفو صفا صفو صفو صفا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمخيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. أكبر. الله الله أكبر. أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله تعالى حق تقواه واشكروا ربكم على تمام والبلوغ والقيام والصيام. عباد الله، إن شهر رمضان راهلة عنكم وإنه شاهد لكم وعليكم. يتي الله سبحانه وتعالى كوين يجلبه كوين يغنم الله ودين غنم اتقوا الله لين الله حق تقواه no handiri hulirede. ittaqullaha no handiri hulirede. ittaqullaha huli Allah subhanahu wa ta'ala haqqa taqwa no haniri hulirede. washkuru rabbakum jarne joomi mon o waɗa tawa o tawa nayi on suuma e horon ha timma juulon iidi ndi yarnemo ala timami wal bulughi fil qiyami wa siyam. tumande tawi e wawi timminde korka ka e wawi yottade qiyamul layli o korka men kan timmi. ibadallah, inna shahru ramadana rahilatun ankum. ndu lewruɗo hikka ndu yahi ha ko arata kadi yo Allah tawno en ko arata. wa innahu shahidun lakum wa alaykum. nduɗo lewru yawmal qiyama ko ndu seedi toytondu e dow meɗen walla ndu seedano en. Allah e ndu seedano en koyen horuɓe. bima awdatumuhu min al a'mali, sabu konko waynodirɗen e mayru immorde e golleji. faman awda'ahu amalan saliha, kala on mo waynodiri e ndu lewru e golle moƴƴe falyahmadillah, yo yetto Allah subhanahu wa ta'ala ala dhalika e dow koko waynodiri e mayru. waliyubsiru bi husni thawabi, yo weltor heɓugol baraji ɗi moƴƴuɗi baraji tiiɗuɗi. fa inna allaha no Allah la yudhi wa bonnata ajra man ahsana amala, joddi on moƴƴinɗo golle mum ɗen. wa man awda'ahu amalan sayi'a, kala on mo waynodiri e mayru e golle bonɗe falyatubu ila rabbihi, yo tuubu faade ka joomi makko tawbatan nasuha, o tuuba tuubuye laaɓuɗo. fa inna allaha no Allah yatubu ala man taaba, himo jaɓana tuububuye o wonande on tuubuɗo kono ko si on tigi tuubiɗe. walaqad shara'a allahu lakum fi khitami shahrikum ibadatin tuzidukum min allahi qurba. Allah waɗani en sariya ka timmode ndu lewru ɗo, hiɗen heɓa e ndu lewru ɗo dewe ɓeydaɗe en ka imanu ɓattagol Allah subhanahu wa ta'ala. wa tuzidukum fi imanikum, ndu lewru no ɓeydana en imanom quwwatan o heɓa doole. wa fi sijili amalikum, e nokku ka golleji men ɗi windete o waɗana en ton hasanati moƴƴereji. wa sara allahu subhanahu wa ta'ala li ibadi, Allah waɗani jiyaɓe makko ɓen sariya salatul eid, juunugol iidi o yawmal eid, ñande iidi. wa hiya no ɗum min timami dhikrillah,
ɗum woni timmugol jantagol inde Allah subhanahu wa taala. A hoori a waɗi sadaka a juuli hare a timmini jantagol inde Allah. wa amara rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam biha ummatahu nelaɗo yamiri ɗum kadi mofte makko ɗen rijala worɓe woni sa'an e rewɓe waliyakun farhan bi nicmatillahi alayhi yo wonu welo welo weltanoɗen Allah e o nema mo o nemini en bi idraki ramadan tawde tuumaye tawi en e jaam wa amala ma tayassara fihi e gollugol konko newani en e nder o suumaye min assalati immorde e julde wa siyami e korka wal qira'ati e janngugol wa sadaqati e ittugol sadaka wa gayru dhalika e ko hina ɗum ɗon min athaati e ɗoftagol Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo fo Allah subhanahu wa taala o waɗani en e ndu lewru ɗo fa inna dhalika an heɓugol ɗum ɗo khayrum min ad-dunya ko ɗum ɓuri moƴƴude e meɗen ndi sen heeɓi ko woni ko aduna kon fof wa ma fiha ko woni ko nder aduna kon qul wiyamɓe bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu ko ɓural Allah ngal e yurmede makko nde woni ko yimɓe ɓen haani weltorde yo Allah yo weltor yurmede makko nde huwa khayrum mimma yajma'un ko ɗum ɓuri mawnude di e jawle ɗe moɓidirten aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin yawmu idi yawmu farhin wa sururi li ummati al islam ñande iidi ko ñalande wero welo ñalande weltodiral wonande umma islamiya o walakin bi hududin ma'dhun shar'a koye taw noon koye keerol waɗanagol sariya wona ya welto ha yedda Allah subhanahu wa taala yo taw iidi ko waɗɗa kon wona bonnirɗum moƴƴere ko waɗɗa kon ka suumaye qala Allahu taala Allah subhanahu wa taala o wi'i wa abudu rabbaka rew joomi ma ya Muhammad ya ayyuhal muslimun wa abudu rabbakum rewe joomi mon hatta ya'tiyakal yaqin ha ara en nde mayde rewen Allah jogitoɗen ibada o dewal ngal islamu o ha tawa en mayde nde ibadallah man kana alayhi ayyamun min ramadan qad aftaraha li udhurin aw li ghayri udhurin fa alayhi almubadaratu bil qada ko ene yo jiyaɓe kala tawɗo o ñaami ka suumaye immorde e balɗe imma nganto walla hara hina nganto kono o ñaami ka suumaye hara yo yawno yoɓugol ɗum no suumaye feƴƴiri yo yoɓu wala yajuusu dagotako ta'khirul qada nennugol ngol yoɓugol ngol ila ma bada ramadan min sana wonta ha suumaye arowo arta hara a yoɓali ko ñawliɗa ko li ghayri udhurin si tawi noon kadi ko jooma nganto hara ko namarɗo nganto fa in faala dhalika so wedditike ɗo ha suumaye ko arata tawtimo tawi ha joni o yoɓali ko ñawli hikka ko fa alayhi ma alqada harayno fawimo wondude e yoɓugol kaffara ko wiyete joɗɗani garama ko wiyete alamani o yoɓay o waɗa kadi alamani wa hiya ko honɗum woni alamani on ko it'amu miskin ko ñammingol miskinajo an kulli yawmin ma al ithmi ñande fo ñammina goɗɗo wondude kadi harayɗa mari bakkatu ka yoɓali kon hoora kadi ñallal ngal ñammina goɗɗo hoora kadi ñallal ngal wa man aftara fi ramadan li udhurin kala on mo hoori ka suumaye hara ko nganto thumma mata kala on mo hunti ka suumaye hara ko nganto o huntori thumma mata refti o maayi qabla an yatamakkana min alqada adi o yoɓude o ñawli ka nder suumaye feƴƴi tun o maayi tawi juutali tan on fala qadaa wala kaffara alayh haray o yoɓata fuskadi fawakimo alamani fuyi fawakimo li annahu sabu lam yasduru minhu tafrit o feƴƴintinali si suumaye maayi hiɗa ñawli hiɗa selli yoɓuki san sa feƴƴintini haray a naati e goɗɗungo yo Allah dandu en wayya makkana si tawi on newike mo newino hoorugol o hoorali o maayi ɗon haray o heeɓi probléme wa lam yaqdi si tawi noon o hawno hoorude o sali hoorude ha neeɓi ha o maayi fa yusannu no waɗa sunna waliyuhu ronoɓe mo ɓen an yasumu anhu nde ɓe hoorantamo mo fotno hoorude o ñawli suumaye on o maayi tawi o yoɓali ete haalino ka o yoɓa kono o yoɓali hara hino farlimo honɗum ronoɓe mo ɓen yoɓe hooranmo ko o ñawlino kon wa yusannu lil muslimi no waɗana sunna julɗo o an yasumu 6 ayyamin
nde o hoorata balɗe 6 mina shawwali immorde e ndu lewru wondu arde ɗo hande ila hande ha lewru ndum maaya e to hoora balɗe 6 fa an abi ayyub al ansari ƴettama e abou ayyub al ansari radiallahu anhu o ko ta kanjo madina o wi anna nabiya sallllahu alih wa sallam qal o wi nelaɗo sallllahu alih wa sallam maaki man soma ramadan kala on mo hoori suuma e thumma atba'ahu 6 min shawwal refti o jokkintini ndu balɗe 6 immorde e juldandu kana ka siyami dahar o wawi wa howruɗo gurdam makko ɗam fof yo Allah newnan en torki Allah subhanahu wa ta'ala rabbana taqabbalu minna siyamana waj'al shahra ramadana shahidan lana la alayna waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina al ahya'i minhu wal mayitin برحمتك يا رب العالمين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حما إلا فرجته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رداته ولا حاجة من هوائج الدنيا يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين hara en jarni julɓe ɓen fof e horɓe ɓen fof hajja kajjatu seniɓe ɗo ɓen ɓe tawti en e yiide ndi yo Allah jaɓan en torki Allah subhanahu wa taala haray ɓe jarama ɓe weltanama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar 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 la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar 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 la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar 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 la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar 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 la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah la 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 أخي سيدا وكيل رجو مما heɓangal gandal rewirajo mima